yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komelo ki nasenga pada tarupa tahu angkalalo pangkau kau wad di kita ruang ni wad di ki nasenga pada tarupa tahu. Baja-baja sangadi pole mati-matita, maka orang yang seperti itu pasti ditangisi. Teritawe ko tau kanja mati. Ya ko terwina kadawe kasih mancaji pak doangan niya tu. We kasih mati tu kanjai pak doangan nanya tu. We kasih mati tu labowe pak doangan nanya tu. We kasih mati tu sak barae pak doangan nanya tu. Komelo kina teri pada tarupa tau ko pole mati-mati ta pakasigi sipak ta pakasigi ampeta. Tapi ko majai sipak hau. Nakadini kata yeromate kada yeromagala ay mapasilattu-lattu. Ani kata yeromate na yeromagala ay magosip na so aman ni kampung ni kuya tumate. Ulomita na namate. La ilaha illallah. Ada pa gosip di sini? Ada pa gosip di sini? Banyak. Mengaku banyak pak gosip di sini. Tegi tahun nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak, para imam, para pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemerintahan yang hadir, keluarga besar almarhumah Hajjah Siti Fatimah yang saya hormati, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
nasaba pamasisi matana pung Allah Ta'ala. Nato pada angka hadiri rilalana ye unrongiwi di gaga akatta sangadinna pada angka ki pakabari peringarat tapaimang lauri alina almarhuma Hajjah Siti Fatimah. Mudah-mudahan pada angka ngetamana rilalana ye unrongiwi mancaji bipak doang lauri sisina almarhumah upuang engketu kasi alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah mangolo di sisita buang riwatun na tuwo tu ang kadece pura na bugau marilaw kiri sisita puat tatarima lampu isinin na decin na almarhumah. Ikhlas atau tidak ikhlas beliau melakukan kebaikan itu marilau kiri sisi tapuang tatarimai puang ketu alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah mangolo risisi tapuang angkat udecin natiwi puang marilau kiri sisi tapalap-pilap-piwi tapalicu-licungi apalang angkai purai na bigaw alina almarhumah barakuam mengigan na inapake malalalat turipam masita buang amin. Puang alina tu almarhumah Hajjah Siti Fatimah merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Nasaba ia tu rupa tawi memang onran nai tak kalupai, onran nai tak salai. Marilau kiri sisi tapuang, tadam pengeman ngisinin dosa atas salanna alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Apakah dia sengaja melakukan kesalahan itu? Apakah dia sengaja melakukan dosa itu? Ina tak dampeng ngi hapuang. Apa ni gena mero mak dampeng ngi atanna narikutania idi mak dampeng ngi puang. Amin. Puang. Engketu alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah telah dikuburkan di namalat de ki puang marilaur sangadin nakuri di puang maka daya tapancaji bi puang kuburukna alina almarhumah raudhatun mirriyadil jinan tamat-tamanna surugata puang amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat mapas salama masri ali malbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengingatkan untuk sabar dan bersabar ketika kita ditimpa satu musibah seperti kematian. Ia garona rikonakan naki si dipacoba pada yewehe dega haruna wad ditoteri dega haruna wad ditomasara. Apakah ketika kita ditimpa satu musibah seperti ini narikototeri narikomasari atie nariasan nadik natusab barak terime papitutuna pungala ta'ala? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah kita lihat Nabi narikumate keluargana terima tu masaramatu atinna. Jadi dena marigaga teritawi dena marigaga masara atinna si dia tahu
narik nukonakan na si di pacoba pada amatinga nama darilak de idi narik ko angka tau mati si siap buni silak de ni kasih keluarga na teri si selitu pasti hatuli mamparang ni aja muteri manang kaji dia tu teri na keluarga taji mati wi ang kalakay mati na taribay nina si silip pudangi aja muteri aja ko tumakad aja muteri tanya lakay mo mati ang kaambo mati teriana na si silip pudangi makada aja muteri maca ko tumakad aja muteri tanya ambo mundok mo mati lakay mo pa mati na aja muteri. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima to narik konakan siddi pacoba pada ye. Kita lihat sejarah waktu mati anak Nabi teriasang Ibrahim tatumpawai matan Nabi bahkan air matanya Rasulullah yang keluar pada saat itu membasahi kera bajunya mericak mana ngero Allah wajajunna Nabi tanataruwai mata engka sahaba maka dawa anta ya Rasulullah namo pala idi suruna Allah ta'ala kuwa matenga ki terima toki aga na po Nabi al-ainu tadama wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna jama-jamanna matai teri jama-jamanna ati dua mi mario mi nama sara narik konakan na siddi berita gembira na mario atinna de na marigaga narik konakan na siddi berita ataukah satu cobaan yang menyayat hatinya dena marigaga jama-jaman na ati yaitu masara narekonakan nesit dipacoba hanya saja wala naqulu illa ma yarda rabbuna narekonakan nakisit dipacoba kalau kita diuji oleh Allah wala naqulu illa ma yarda rabbuna aja natukan nana aja natuka pau-pau si kira-kira pau nana tak seakan-akan menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oh puang magi na mati puang mati tu pak nyawa na TV. Oh puang magi muale to mawataku puang alatona kade puang alatala sabar moko wala moko tumatu Milamano ala muciallau. Jadi silahkan menangis, silahkan bersedih. Aja minatukan nana aja tuka pau-pau. Inilah tujuan kita yang melayat. Ya, peringerangi sapisang terimoko, sapisang terimoko di, terimoko sapu kedua, terimoko nure. Aja mau muka nana aja mau muka pau-pau. Itulah tujuan kita yang melayat ini. Cuma biasa bitaro idi je tolawe malaya si selip patari keluarga na tu matiwi. Paja-paja ni matu tari keluarga na tu matiwi kasi menre mite na timpa na pak doko na langsung tari si keluarga na tu matiwi. Paja si romo tu tering kasi menre terisi keluarga na tu matiwi. Jadi ini tu di si selip patari keluarga na tu matiwi terutama makun raye tabe tak dampang ka de ku tapuk idi makun raye makomitoki. Memang ya nang katomati lo si teri nang katomati lo si teri. Biasa kayo lima cara mengkamu piwujui biasa kutane ibu magi tetari keluarga ta gaye na saye tanya. Mabele muteri na saywiti tau teri jadi teri toa.
Tahu kacui-cui mia teri. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Tolong. Aja metulil lo teri-teri kolakin na tahu mati. Maka memang ni curiga metu benena. Magi tunai ko sila ada tarinaya mi pun nalakai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Teri Nabi ta. Jadi kalau keluarganya Hajjah Siti Fatimah meloi materi meloi masara biarkan. Dena merigaga Nabi ta lagi teri, Nabi ta lagi masara. Bahkan di satu kisah Nabi ta wattuna melo mate Siti Khadijah. Ya Siti Khadijah maka dai lapudangi Nabi ta ya Rasulullah 20 ki 5 tahun si bawah engka amana pau-pauku engka mana bicara-bicaraku pangkau kekupatasik ka yatin Nabi ta saya mohon maaf wahai Rasul. Maka dai Nabi ta ya ummul mukminin 20 tahun ki 5 tahun si bawah tapi dek nangka kutasik ke atiku dek nangka saya tidak pernah bersedih atas kelakuan perilakumu dek nangka nasabak kau terlalu sopan untuk saya. Seandainya ada orang yang bisa masuk surga duluan sebelum saya atama no suruga imun ripaya. Tapi tidak mungkin itu terjadi karena saya adalah pembuka surga. Tapi isengi Siti Khadijah berat hati ini masuk ke dalam surga tanpa engkau di sampingku. I love you forever. Anytime and anywhere. Abang betul nero. Dilarang merokok. Benangnya wading angkat tama suruga rioloku atama no suruga rioloku cuma tidak bisa. Setelah itu hadirin angka pusa mak bunnu agak tasangiro mak bunne ya angka pusa mak bunne palawangan na aninna Siti Khadijah Rasulullah ambil surbannya kemudian diusap napa nalepa Purana nalepa Nabi Tayyaro Rasulullah menangis. Pertanyaannya kenapa Rasulullah menangis? Ternyata keringatnya Siti Khadijah pada saat itu sudah tidak asin lagi. Indikator kong katau mapusa na de na nama pajje pusa na de na namit tanamate yaitu tauwe. Silahkan periksa masing-masing dirinya. Pada taparesan ni aleta kong kadena na mapadje pusana panguju ni lisu dena liwaki anak jang bah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah paja ni busi, mudah-mudahan tidak hujan lagi. Ya. Kaje itu Pak doangan apa guron Nabi tah. Ya, papa nini busi. Ya. Miki Pak guru. Ya. Iki resa pebembe putih. Nantilah nanti peringeramuka di akhir ceramah kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Hajjah Siti Fatimah, saya yakin beliau ini orang baik. Keluarga almarhumah ini saya yakin orang baik. Kenapa? Saya melihat orang yang hadir ini alhamdulillah. Tahu kanja ya tahu ye. Ya. Apa beneng ni tanya tahu kanja maka daki gaya lalau. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komelo ki nasenga pada tarupa tahu angkalalo pangkau kau wad di kita ruang ni wad di ki nasenga pada tarupa tahu. Baja-baja sangadi pole mati-matita maka orang yang seperti itu pasti ditangisi
teritahu ko tau kanja mati. Ya ko terwina kadawe kasih mancaji pak doangan niya tu. We kasih mati tu kanjai pak doangan niya tu. We kasih mati tu labowe pak doangan niya tu. We kasih mati tu sak barae pak doangan niya tu. Komelo kina terri pada tarupa tau ko pole mati-mati ta pakasigi sipak ta pakasingi ampeta. Tapi kumajai sipak au. Nakadini kata yeromate kada yero magala mapasilattu-lattu. Ani kata yeromate na seru magala magosip na sau aman ni kampung ni ko yetumate. Ulo mitta na namate. La ilaha illallah. Ada pak gosip di sini? Ada pak gosip di sini? Banyak. Mengakui. Banyak pak gosip di sini? Tegi tahun nah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka amurena Nabi tayasang Abu Talib. Yerawattunna na pamadang amurena Nabi ta. Maka day Nabi ta amure kul la ilaha illallah dakhalal jannah. Amure puadai kalimat la ilaha illallah kujami kota surga. Ya Abu Talib ma cili-cili matili-tili temakule na baca kalimat la ilaha illallah. Na usaha amurena na pasahada. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadai pun Allah taala. Innaka la man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad situngatungan natania iko de mulem paringi pati ruang pamase hidayah ri tau mupojiye walakin Allah yahdi man yasha. Na ale nami pung Allah Ta'ala paringi patunjuk apati ruang risise na tau na puelo dega galalangi ko Muhammad maringi patunjuk pamase risinin na tau mupujie. Alena mi pung Allah Ta'ala iya mi nasa pung Allah Ta'ala meringi pati ruang petunjuk risisena tau napueloi. Rasulullah menangis karena itu. Magi na teri Nabi ta kadawe amureku kasih mancaji palapi aroku narek ko angka tau melop padiri ka alena pamulam maju maka daniga melop padiri Muhammad iya mu padiri yolo. Tidak ada yang boleh sentuh Muhammad kecuali ia nagis sayolo napa wadi mugis Muhammad. We amureku kasih matai tania agamaku na TV. Na usaha amurena tapi yang para pole ripung Allah Ta'ala de gagalala Muhammad de nariwere patunjuk ya tua muremu. Maka Rasulullah berdoa khusus untuk pamannya. Rahimakallahu wa ghafaralaka. Tanna podo na masaiku pung Allah Ta'ala mure. Tanna podo nak dampeng aku pung Allah Ta'ala mure. Silolo na pura na pau. Rasulullah ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Desi segagalalan na punna ikoritu nabiku, deto gagalalan na punna isinin na tau matepe ayastagfiru lil musyrikin. Milau adam pengengikur itu tahu pakun singingikur itu pun Allah Ta'ala walau kanu lil qurba, meskipun itu adalah keluargamu. Dalil ini Bapak Ibu sekalian mempertegas, maka dakong kata umat nade na mati salang haram hukumnya kita doakan. Bukan intoleran, ini akidah. Kalau mau melayat silakan melayat. Teman kantor saya Ustaz silakan melayat sebagai bentuk duka kita. Tapi jangan doakan lauki. Jangan berdoa. Nabi tak lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendoakan paman. Dia gagal ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nengerang ngero decenna amurena. We amureku kasih decenna mendukung saya dalam perjuangan agama ini, natania agama aku na TV. Satu riwayat mengatakan na baca moji Abu Talib 10 mina baca na mati. Maka dami bawang la ilaha mati ni aga betul na la ilaha dek gaga puang. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ini di iru biasa map pemadang ya kupuran ni na baca ya rola putumada sisa la ilaha illallah stop. Kok niro jangan ulang-ulang, jangan ulang-ulang. Kenapa? Ya kita urengi nareko padai kasusnya Abu Talib. Si polo mina baca na puli mati-matina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya natuna parallun na ya gurima pemadangnya. Ya. Baja-baja sengaja loki mita tau malasa. Ko yerola puto malasa irita kira-kira ang kamu palalam madising. Doakan seperti hadis Abdullah bin Abbas. Maka dia Abdullah bin Abbas kueng kalingin na bita narikoloko mita tau malasa na yerola puto malasa kira-kira ang kamu palalam madising. Bacakan 7 kali di samping kanannya. As'alukallahu rabbul arsyil azim ayyashfiyaka. Tak apalah ni kah? Ha? Depa. Jadi ulangi. As'alukallahu rabbul arsyil azimi ayyashfiyaka. Ibu, tak apalah ni kah? Depa. Ibu, tak apalah ni kah? Depa. Jadi agak 4 juta. Ha? Ulangi. Acueki. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukallahu rabbul arsyil azimi ayyashfiyaka. Tak apalah nikah. Tak apalah nikah. Depa. Terserah. Pakoy melo yula-yulangi Muhammad. Ya. Aku deta apalah yero
bacakan surah Yasin dalam kitab Hasinatul Asrar. Nigi tahu malada lasanna bacakan surah Yasin model 41. Bisa mau tingkalinga kabang ya Rodi? Ya? Bisa mau tingkalinga? Surah Yasin model 41. Yang mana yang dimaksud surah Yasin model 41? Ayat pertamanya ulangi 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Ulangi 7 kali. Ya. Kemudian lanjutkan bacanya. Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus sampai ketemu ayat 38. Ayat berapa? Ayat 38. Tinggal ranyehe. Ya. Ayat 38. Wasyamsu tajri di mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu diulangi. Dzalika taqdirul azizil alim. Ulangi 14 kali. Ya, 14 kali ayat 38. Lanjutkan bacanya sampai ketemu ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulangi 16 kali. Ya. Ayat berapa? Ayat 58. Ulangi 16 kali. Kemudian lanjutkan bacanya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahada ilaikum ya bani. Terus sampai ketemu ayat 81. Dengarannya ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala. Sampai bala. Ulangi lagi. Ya. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Ulangi 4 kali. 7 tambah 14 sama dengan 20. 21. 21 tambah 16 sama dengan 30. 37 tambah 4 sama dengan 41. Lanjutkan bacanya. Wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Berhenti. Kun, berhenti. Sebutkan namanya yang sakit, sebutkan penyakitnya, minta kesembuhan kepada Allah atas sakitnya. Kupurani mengilau, purani milau dua. Lanjutkan. Fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Di dalam kitab Hasinatul Asrar di situ dijelaskan. Nigi tahu malada lasanna nareko kibacangan surah Yasin Allah pasti angkat penyakitnya, karena dengan model Yasin 41 itu Allah akan angkat penyakitnya, kecuali hanya satu penyakit yang tidak mampu disembuhkan. Lasa aga lasana sabari amatingenna. Ya, jadi kong katau pura ni kabacangan yero surah Yasin model 41 na demo pa na melo madising, mungkin itulah sebab kematiannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita to malasa bacangan yehe, bacangan ni. Yang kedua, nareko yarola poto malasa kira-kira. Ya, kira-kira ede nagagalalam madising
maka bacakan doanya Nabi Yunus, perintah Nabi Tah. Maka dia Nabi Tah, man qala fi maradihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minaz zalimin tanah minaz salihin, minaz zalimin. Maka dia Nabi Tah nigi na baca riwayat tu malasana Pak Guru ni kong katau taita de nagagalalam madising Pak Guru ngan ni akade Nabi Tah nigi baca riwayat tu malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marratan wik kapata pulo makuling wa mata fi maradihi dzalik nana pumati ni yerolasanna u'tiya lahu ajra syahidin, maka Allah mencatatkan kematiannya itu seperti mati syahid. Apalah ini Rudi? Yang kedua, yang ketiga, ya qayyarul taulau tita ipamadan ni, maka bacakan 4 ayat terakhir suratul Fajar. Bacakan ikur tujunna sarakna di ya ubun aga tasangiro sarakna ya ko ogi sidrap sarakna. Bacakan di situ apa ia tu nola nyawa masue Bapak Ibu sekalian ya pangkanang kau kuruntu to mapamadang la ilaha illallah na tutu ingat na ya na tutu ingat na to sadana. Jadi maka dekat mata Pak Guru na sebarak de nasu nyawana adaku idik na cabuk nyawana itu tanya malakul maut melo kompunui kak mata pakar na sabarak de nasu nyawana kutana itu nola nyawa mesu ya ubun sarana ya sarana. Makanya ya kotoma pemadang aja na yase na ulun na tonroi samping kanannya atau samping kirinya bacakan 4 ayat terakhir suratul Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiupkan ke ubun-ubun, ulangi lagi ya, tiupkan 4 ayat terakhir di ubun-ubun 7 kali. Hadirin, tapi aja na yase na tonroi apa itu nula nyawa mesue kami malakul maut milo macabuk nyawa nak kada angkat tu pahaye pahala-halangi ia bana lai cabuk nyawana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita datang di tempat ini untuk mengenang Alena almarhumah sekaligus menjadi pelajaran untuk kita. Mancaji pengaja maraja di seseta maka dai Nabi takafa bil mauti wa'idhan. Mamadai ni yaitu amateng ni mancaji pengaja maraja di seseta. Apa yang dialami oleh almarhumah ini semua pasti akan kita alami. Karena konsekuensi menjadi orang hidup mesti capakna amatingang. Barani ki ciaki mesti na poleki amatingang. Si bawa dega gatau de na matappa maka na mati tauwi. Anak-anak tau lopo makundrai urane. Anak darah kalolo seletannya selang. Tau matappa de na matappa na pahamana maka na mati tauwi. Makanya Hasan Al-Basri
Andre Gurutta Hasan Al-Basri purai na pau makada de nang kakuwita pada amatengi anu manasana naya kia makurat tau pas sadia ngangi alena muloi amatingan na anu manasa tapi mega tau macule-cule muloi amatingi padahal anu manasa ye. Malam ini kita kumpul di sini, boleh jadi di rumah kita besok malam. Malam ini kita ketemu di sini, belum tentu ketemu minggu depan, belum tentu ketemu bulan depan, belum tentu ketemu tahun depan. Yang jelasnya apa yang dialami oleh almarhumah Hajjah Siti Fatimah pasti akan kita alami. Pertanyaannya sekarang aga pada tapas sadiangan ngi alita tu mulai amatiyata. Dito na madarita solor sampajatta ibu-ibu kong kabuting. Ibu-ibu. Dito na madarita solor sampajatta kong kabuting. Ata ni ro. Nesa makadamati na madarito na solor sampajana. Hati-hati. Ya. Ada satu kitab di situ ditulis meskipun hadisnya ini termasuk hadis dhaif. Nigi natungka de nasampaja siwat tuang natungka tidak ada alasan. Nigi natungka de nasampaja siwat tuang mesti dia dihukum di neraka 80 tahun. Melomopi de tasampaja kung kabuting. Naigana metode na sampaja mohon maaf ya. Na biasa 5 sampajan na salay tay. De pa natati ruwa mapanguju ni. Sibuk mangolobo sara tama loroy. Melo lisu masampajan makadani punna bola bu aji aja jolo talisu diga mangolo kubo sarai diga ma dupatamu au dena. Laba loroy ya. Laba loroy. Mili semua sepejang asara ya mili semua sepejang asara kada Bu Haji maparola tau etate telu desi na sepejang asara si tengana nan lalisu meloi cemme meloi dio telepon ni puna bola sija ki angka Bu Haji pada gama du patamu desi na sepejang mengeribi Sibu majemput tamu tangga beni melo mas sepajang isa legat takolakena kadang mana tak kala ko mawangi-wangi dega aga lagi sok tupah desina sepajang isa ro manasa di detona na sepajang subuh magai matakoni detona nulle chammi subuh 5 na nigi natung kadena sampaja siwat tuang 20 na taong mataja ko neraka. Dena sampaja loro 20 na taong. Dena sampaja ngasara 160 na. Dena sampaja mengeribi 240 taong. Dena sampaja ngisa 320 taong. Dena sampaja subuh apadatu taong sesosi wendi na tungkade na sempajang apadatu taong monroy lalan na neraka matajang siaso ako si minggu 4 kali 7 200 na taong ko si ulang ko si taong Meta daulah ranking hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita baru memperbaiki semua apa yang terjadi keburukan kita selama ini, kita baru melaksanakan perintah Allah yang kita tinggalkan selama ini boleh pi malakul maut. Karena banyak orang yang nanti menyesal di situ. Ya, itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya, akan dia pun Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kalimat penyesalan bagi orang-orang yang sudah datang malakul maut ingin mencabut rohnya, nape na boleh sesekali. Laula akhartani ila ajalin qarib. Puang deganawat dikasih kiunduru iamate aku cinam pepuang deganawat dikasih kitunda ajalah kucinam pepuang. Saya minta waktu ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Kenapa dia minta seperti itu hadirin? Ipita mana ni sinin na pacalang angket tajang ikwilalan na kuburu na lono may kanihi. Tama no may ni balender ko. Lono may. Kada umati ni katongan ni hay. Sinin na pacalang angket tajang kemana ni rumah tajang, makanya dia minta kepada Allah. Puang dega nawat dikasih kitunda amate aku cinam puang. Tidak bisakah diundur ajal saya sejenak ya Allah, tawirengak waktu, tawirengak kesempatan. Kedepung Allah Ta'ala, seandainya saya beri engkau waktu, utundai amateyamu, utundai ajalammu, kira-kira agamelomu pigau. Di ayat itu ada dua yang dia minta. Satu, fa'as-saddaqah. Yang kedua, wa akum minas salihin. Fa'as-saddaqah, melona puan mas sedekah, melona puan mas sumbang. Saya mau keluarkan zakat ya Allah. Nape melo mas sumbang, nape melo mas sedekah, padahal watun na magala kikiri gelang. Kabatitan rutedo makan repaku jambata sepi pinalara. Degaga. Ega na nadupa kumagalungi, madatu karung kumagalungi, nadupa ase. Tapi kalau mapasa tuli balaca bawan nali. Onro seke na to, moti gero na naseke keto. Melo menimate baru sadar, baru dia minta supaya sedekah. Melona pun masih dak kepuang. Waktu na magala, kalau mas sempajan na jui pajok itu celengan berjalan itu dari tangan ke tangan. Ya kemapabulan ni joker celengan wa makaya subhanallah 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 subhanallah. Bicawe ni ero le, bicawe ni celengenge kolen pede boy de gaga. Husu subhanallah. Oko ni yolo na matur celengenge o bagariti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maliwat pi matusid di metere napa nabuka matana maka datoni alhamdulillah, alhamdulillah. Oh to seke ni. Ya tu ko makato baka upujila da perhatikan itu upuji memi semaka da tahu masike tahu laboy. Matan rato seke. Bisa matukar sadar makada. Madosa matuka je kapan. Menyame rita to seke wa. Menyame rita kadao kani. Bansa namanan na matu ko melo mate kada opuang. Undur ajal saya sejenak, tunda kematian saya sebentar. Kira-kira seandainya saya beri engkau waktu, aga melo mu pigau.
fa asaddaqa melona puang masidakah mega waram para kupuang malupo bola kupuang malupo usaha kupuang malupo oto kupuang malupo to bene kupuang malupo manang kutawereng nga watu puawas sumbangan manang iro malupoe degaga usesa iro malupoe puang bola ku iro malupoe ku patama wak rima sigi usaha ku puak ku patama wasele na di rumah tahfiz oto ku puang iro malupoe saya jadikan mobil sosial niga malasa alai otoi muantarai niga mate alai otoi muantarai loku burukna bene kupuangi aroma lopoe barata tambai lopo na puame loku patama pagadaian ang kanito perisik na cedek-cedek mesilo pagadaian cedek-cedek mesilo pagadaian nasabak mengatasi garik masalah tanpa masalah barat denan rasa-rasa antara bola kupuan na pagadaya tarunimon ro pagadaya begitu dia bujuk Allah melo mana na beriang agagana termasuk baine na melo na sumbangat benengi maka dia pengalatala agapi wa akum minas salihin melona puan mancaji tau kanja degaga deceng upalaba sangadin na kupigo iro deceng ipuang melona mas sempajan melona ma berjama puang ura kasih salah-salah masila surap puang gara-gara waram-param mana boleh ditomatuai melona siama amapo melona mancitau kanja melona sewa ada puang ngiro bali bolaku gara-gara pura kuala tanah perbatasan na perbatasan galu perbatasan abola perbatasan darah melo ku pali suap puang nape na sasalena padahal rolo waktu na magala kumapalay lete si pala na pala lete si pala mana kepala Pak Jokana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah napay mainga melo na palisuang apakah dengan rayuan itu sehingga Allah merubah takdirnya di ayat berikutnya dijelaskan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha puradek nakipat tanjing puradek na kiunduru sidie tau makin apa sa narik kupolini ajalan wallahu khabirun bima ta'malun purane sengi pungala ta'ala apa yang akan kita kerjakan samana maka dia pungala ta'ala mawarik watu tatakumakuah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pada loni meni pas sedia ngaleta he matu koli suki bolata pada tapi kiri gare koli uliuni coba bayangkan ni aleta mati tabayangkan ni aleta mati kemana ni tawe madepungan kemana ni tawe turung titai aleta isampo sudah itu titai aleta icemme setelah itu titai aleta sementara dikafani setelah itu itai aleta sementara disolatkan dan setelah itu diantar ke kuburan kita
titai aleta ipatama ilalan na kuburuta, ditimbun tanah, diinjak-injak sampai pada tanahnya. Napa makalisu-lisu at tawi, degaga monro pasibawang ilala kuburuta. Ada satu pelajaran yang mesti kita renungkan bersama, atau kita praktek bersama. Maka Dewi Panguluta Abdullah bin Umar, nigay ro Abdullah bin Umar, ipana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar kabainena Nabi yasa Siti Hafsah, ya. Yaro napubene Nabi ang kasilasuran na yasang Abdullah bin Umar. Aga na po Abdullah bin Umar. Baja sangadi ko po le matematiku. Bagus dipraktin. Baja sangadi ko po le matematiku. Kopura na mulama. Dan semua yang mengantar ini pada pulang, pada lisumanan ni tawe. Iko keluargaku aja gagal lisu onro ko. Ini bagus kita praktiin. Ini keluarga na onroki, maka dia keluarga na magi na sumusuroki monro. Maka dia Panguluta Abdullah bin Umar, karena saat itu mungkar nakir masuk ke dalam kuburan saya bertanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Annang nakutanang. Jadi aja lalu tama capak mati kudi tak apa lagi. Annang man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Saat itu Mungkar Nakir masuk ke dalam kuburan saya bertanya tentang 6 hal ini. Kalian keluargaku, iko keluargaku monroe, bacakan di bagian kepala saya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 di bagian kepala dan bacakan pula di bagian kaki 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubadu ma fi anfusikum letu capana. Bacakan ini, jadi praktek ini baja sangadi engke keluargana mati. Komade mana ni tawe ini keluargana onroki. Bacakan itu tadi. Sekaligus ini menjadi dasar bahwa boleh mengaji di kuburan. Apa kata tu maciannya? Tidak boleh mengaji dalam kuburan Ustaz. Di dalam kuburan tidak boleh, di atas kuburan boleh. Apa niga melo mengaji lalam mas bro. Pekesingi pahammu. Siapa juga mau mengaji di dalam? Itu hadirin. Bahkan keutamaan membacakan orang di kuburan. Tanyaba watoki baca ngelolongang apalang. Sininna angkai makuburu sidapena lolongan manang apalang. Makanya perlu dipesan kepada anak-anak kita, nak baja sangadi pole matematiku okkoka romulamma sidapena to megemmil doangangi mega bacangangi korang
magai alena ibaca ngekorang iya lolongeto apalang apa sidape ka aja mula maka aku sidape na penjahat mega dosana di na toba magai alena igasa iya masileto masih lagi tu pai igasa si ulo mamma ni tinrotok pilalana kuburuta kesirang gote di pagasa-gasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan, idi mana matewe keluargana na terutama tumatuan na kung katumatuan. Ya kumate tahu itu de nang kana paturennu lapot tomate. Makarennu lauridi. Tuli mataja mataru ko boleh mati-mati na si di tahu. Idi matewe keluarga na, idi matewe tumatuan na terutama apa yang harus dilakukan. Nomor sidi pakasingi sempajata. De lagi na mati tumatuan na perlu ipakasingi sempajangnya pata lagi mati. Hanya narekumati tumatuan na makasi sempajan na mo pa anak na. Ya kulay gasa irubarat na laput tumatuan na tatumas sampajang anak na maka day po nga Allah Ta'ala na pudangi malekay akhirhuma hatta yattabiha papisawi cala itu laput tumatua magini papisaw cala maka day po nga Allah Ta'ala day mo masiri cala ng korona na mas sampajang maka pada saat itu dihentikan siksaannya. Maka kepada keluarga yang ditinggalkan siaga anak nalena almarhumah talu angka mana ngikwe ya angka mana moy tolong pakasingi sampajata idi mana matewi tumatuan na pakasingi sampajata ya kumati tumatoy pakasingi sampajata. Yang kedua puraki mas sampajang luangkan waktu barang 5 menit 5 menit agay pigo yaro 5 menit bacakan Al-Quran minimal 4 surah 1 ayat. 4 surahnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1 ayatnya Ayatul Kursi. Al-Fatihah kutapala Al-Fatihah. Aku dia tapala Al-Fatihah ajakna asal tapala moy alhamdu. Iya mato. Dia pak ketoto denis sepesiling Al-Fatihah alhamdu kah? Ada anak muda pernah masuk di kantor saya. Abari bahasa Mandra kak. Abari au buang na melo lik katau di melo nak nasa buting. Cocok yang belakang. Sebagai langkah awal dihafal bandi Al-Fatihah deh. Mau palamoga Al-Fatihah. Nah cipi lima nama kena pakai tabe poin adampangan nak todi dewa pal Al-Fatihah. Adampangan nak dewa pal Al-Fatihah. Salam bando salam moko kah salam nak puang mas sembayan nak puang abaleba balakan mu baca mas sembayan ya ubaca itu alhamdulillah puang maka raka mas sempaja moko kah kena sempaja ngak ya aku mas sempaja ku agak mu baca na saya ubaca alhamdulillah maka dak mati ni indemu hafal Al-Fatihah indani puang demu hafal Al-Fatihah alhamdulillah aku alhamdulillah apalakmu maka dak tikilala angka mo pato bansana na yi nasi sa Jepang ulo na capuri ni kamu pa pacapu-capu berak jadi terpaksa mabele-bele tona bas saya palakan dia pakai pale muat melowando mas sembayang yo komelokong mas pajatung-tung melotong bando mas sembayang komelokong matung-tung mas sembayang da mo muapa di Al-Fatihah asal muhafal bandi alhamdulillah aja na muhafal Al-Fatihah asal muhafal alhamdulillah iyau pamaala dosana iya pamaala dosana na bau lima ku terima kasih buang hati kira nasisa ko Jepang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baca bacakan 4 surah 1 ayat.
Ayatul Kursi. Kenapa dibacakan ayatul kursi? Jelas hadisnya. Man qara ayatul kursi dubur kulli salatin lam tatu'ahumun nar. Nigi baca ayatul kursi tungka purana masampaja pura dekna nagese pacala kuburu, pura dekna nagese api neraka yaitu tahu itu. Jadi si sibuk tanarek ko angkat ajama ko pura ki masampajang aja tan lupa baca ayatul kursi. Ko na bacangan itu matonna, maka orang tuanya pun akan dihindarkan dari siksaan kubur, dibebaskan dari siksaan api neraka. Letu moro ustaz, letu. Pangkat tu dia na yakin letu. Saya pernah Pak di jalan mamasa ditanya soal ini. Ustaz letu moro ke bacangan ya Al-Fatihah tu mati maka dak letu. Maka dah mania mati sengil letu. Maka dak kayamana no to makutana pacapu-capu bicuy. Jangan makutana ko dia matepak. Nah bertanya katu itu Ustaz Pak minta ka jawaban pasti maka dak susah dicari dikasih jawaban pasti Pak dia pejit mati. Begitu ji dipelajari di pesantren saya pedangi. Saya 12 tahun di pesantren Asadia Sengkang. Makoro ya guru ta jadi itu na ya Pak guruang. Maka dah siap pada kayak gini sa guru ta podek ko guruna. Capo micu kita melo makutanang. Podek ko guruna. Pak ko bawa ni saudara. Ya kode matapa maka da letu toy kebacangi Fatihah mate no yolo ubacanga ko Fatihah. Kode na letu lisu ko pe mamapau ukiripe mengi. Apa nulle tunale lampu merah kurir na ko mambulilin na de na letu. Nasa tidak masuk akal itu makanya jangan pakai dalil akal. Itu watanda Pak. Ya. Ada itu kelompok sekarang itu tidak mau itu pokoknya membacangi itu mate medena letu. Koya poda bawa ni kedai terserah iko pamati na deni bacang ako. Ya. Ya ko melomo pi mapangewang aja na tahu aja na ni mapangewa ta suruban ni lo kantor urusan agama atau lo majelis ulama alena pa mapasilulungan. Ai, kada ide ya ule mapasilulung itu sibuk kami lo mabalu ikutona lo kantor majelis ulama mapasilulungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duanya. Pak guru memang ni anak ta mengaji. Siaga nikah. Mabilo bola aku bu. Wono mulio. Yang ketiga. Sering-sering ziarahi kuburannya. Sunnahnya ziarah kubur itu Senin sore, Kamis sore dan Jumat pagi sebelum jam 9. Senin sore, Kamis sore dan Jumat pagi sebelum jam 9. Sering-sering ziarahi. Saya mau seperti Rasulullah Ustaz, silahkan. Ya Nabi tolong masyarakat kuburu, woi tati siaga pura masa pejat tagabani. Tati siaga ya sekitar tati 2. Ni kami lo pada Nabi talawadi tati 2 wani. Apalagi wani Jumai. Hebat dah tu. Ibu-ibu ziarah kubur itu tutup aurat. Ajil baki degaga jilbab mukana jadi. Tidak ada mukana sarung Bali jadi. Degaga sarung Bali gordek jadi. Saperaka soro jadi. Dia saperaka soro Pak buku semengi mualah. Tiba di pintu kuburan. Usahakan beri salam kepada semua yang berkubur di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur, darah kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Minimal itu. Kota apa lagi? Kode apa lah kawannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada apa lah Ustaz? Kadbani assalamualaikum. Mu assalamualaikum itu apa lah Ustaz saja nama lo masyarakat kubur. Melo kita lo masyarakat kubur Ustaz, tapi melo ki melampi-lampi na de ki lima bacang ke carana angka tatobani kur pintuna kubur ya angka tahu maka assalamualaikum ya alal kubur darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqu akad tuani puang ya maku turun na baca iye. Selesai persoalan copy paste. Masuk area pekuburan jangan injak kuburannya orang. Masuk area pekuburan jangan duduki kuburannya orang. Mereka tahu ye kalau malam mak tomate na lasba ki buru na tawe. Hati-hati yang merokok.
Ya. Nala asba ki buru nate maka datu punela lawe anggota yasi. Jangan Pak, sengaja menginjak kuburannya orang, sengaja duduki kuburannya orang, siap-siap diinjakkan bara api di hari akhirat, siap-siap didudukkan di bara api di akhirat. Itu namanya darurat. Kau macika ya. Ya ko dena yatung ka de, ya dena marigaga sinin na nu dena yatung ka dena marigaga, ya sinin na nu dena yatung ka dena marigaga, ya angkau to bara na kutu tapalari lisulu balata dena marigaga asal deta tungkai. Semua yang tidak sengaja tidak ada masalah. Sunnah ziarah kubur itu buka alas kaki ko mapacingi kuburu ya. Kalau banyak duri, banyak pecahan keramik, boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu. Ya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, ko mati itu matoae. Yang keempat itu aja tamasasa kungka waramparan nasalai. Perlu saya ingatkan ini. Ako matemanan nito matoy aja gaga pakasingi atoro na ye waramparangi. Ya, pakasingi atoro na aja tamasasa niga makasimatoro idi to na masila surang. Ko manitumi aja na mate. Cocok kira-kira. Magi nama kada cocok kak Pak Mak. Kau ni biasa tama kantorku sering-sering masuk di kantor kami begini. Na iya roman itu dia dapat aja nak kipas na papi. Pasangan na lakin na bini na masa lama cika na liko. Alin na lama lampi, alin na lama luang. Dia gaga. Maperakar ni te ko pengadila gara-gara iya. Ya. Pakasingi atoro na. Ini to na masila surat ko to saliwa mi aja na mate. Boleh kasih saran tapi jangan memaksakan kehendak. Ayatona tu na maralu ka biasa mapasam makadaiji ridi megay duita megay waramparatta pakasingi ja kata na gagay na pakimati. Lima nata pakasingi atoro na. Iko na galut tawa malay sertifikat na 50 ito. Tahu sogi. Asa makarakato sogi. Iko ano na darasawi iko na kay 50 to hito. Iko makunre ko na makunre bola tawami ko ada na ugi bola makunre ali ko na 24 tingkay. Tahu sogi guys. Tahu sogi. Tahu sogi. Ay mawatan ni caramay. Siagi melutap puje. Asa makadakataw sogi. Iko urane ko na magala kuita mapalariuto alatoni ko na dualosi uto. Tahu sogi. Gaje. Tahu sogi kay dualosi uto muala na alay BPKB na. Tahu sogi. Siagi melupaw. Iko 5 anakku, iko na anakku kami na mapakiri-kiri. Walet toke ko na talo sa peda. Yaro lolo ang talo sa peda di kabarata totoo mo lolo sa peda ni gasur ko mapakiri-kiri. Mapasiling-iling ustas de na adele. Persoalan adil atau tidak urusannya orang tua. Dena adele bagaimana nataniami mapamana. Na iya pa nariyasang mana kumati tumatuay na tuwa mo pitu Yarayasang hiba pak bere dan hukum dalam Islam boleh sah selama tidak melebihi 33% dari jumlah harta yang ada. Totoo mo lulungas sa peda, Andrei bali-bali po. Puramana ibagengan nang kama bali-bali sitay pemang halal ang kasi ditaw maparapari na bita ya Rasulullah ramo ko pura ka na were dara ka romana magi na ale pemang makada na bita magi na ale pemang
Akada makere-kerengi maka dia nabita. Anta wa maluka li abika, sesungguhnya engkau dengan harta itu adalah miliknya bapamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nerapi ni watuna. Pala bini si jami memitahang. Ya. Hadirin yang takale ngerang ya. Papa ni bosi. Papa ni bosi. Lo kita toko ciri nda boleh. Ya, ciri bola. Aga je bahasa Indonesia na ciri bola. Mana ka je pa ciri-ciri? Bahasa Indonesia na. Kadi ku nigi miseng bahasa Indonesia na warengi. Ciri bola. Sudut rumah, mana ka je sudut rumah? Ni kan miseng bahasa Indonesia na ciri bola. Di bahasa Indonesia na. Dia agak termasuk timpak laja. Termasuk sian retete. Marwaga boleh koro jalan anggrek kada marwa onruruana sian retete boleh. Aga bahasa Indonesia sian retete baku makan baku bubul. Apa ini bosi? Ya. Lo kita to Koreawana ciri boleh. Ciri boleh. Napa ta baca? Bismillah katallu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau astagfirullah katallu. Napa masalah war Nabi ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad katallu to. Napa ipapala limae? Papala limae. Allahumma hawalaina wala alaina. Pakudengi katallu. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Napa tabaca surah Al-Lahab. Tapalamu surah Al-Lahab. Ibu-ibu. Tapalamu surah Al-Lahab. Aga idza tabbat yada. Carana kama pala nilai mai. Allahumma hawalaina wala alaina. Kata lu ulangnya, napai baca surah Al-Lahab. Kokiro yawanan nangi ciringe. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Aku nerapi ni wa maratuhu ipaki ni mas sampai limai. Wa maratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ulangi 7 kali. Insyaallah kena paturung ibu sipung Allah Taala dek namita. Insyaallah. Atau napaliti pung Allah Taala. Ya. Jadi tapi jangan terlalu sering dipakai, kadang-kadang saja. Ya. Pada nak komiki mapa buting kami nama kasi pigau ya ambuk na butingnya. Ya. Tapi aja nama ruapo buti tamuin apa kilo. Akada tahu ya kajero na pigo ambuk na butingnya roh. Terima ini. Alhamdulillah. Saya kira inilah yang sempat sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan adalah hikmah yang bisa kita petik. Tanna podo alina almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Natarima nyawa lempuna pung Allah Ta'ala. Natarima sidinna decenna. Napalapi-lapi sidinna apalanna. Nak dampengi koritu sidinna dosa atas salanna. Nana pancaji wiku burukna alina almarhumah. Tamat-tamat surgana pung Allah Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama-sama bacakan suratul Fatihah kepada almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Wala hadhihin niyah likulli niyatin salihah khususan ila ruhi almarhumah Hajjah Siti Fatimah
laha al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.